ka jingyalang jong ka party HSPDP Motion Road ke balapan long menta kasi ha Senjuli Motion Road West Kasil District Kalasim ya karai ban kentu ya kitu kiseng balang ke balathang ya keteng shop jong wemeli jongki bah ki dei ban panma bat penshairu halo ke jingkeno ba wemeli ke Motion Road uba mithe dios tekar ula set kala ya kari bat ke ben reu habai kren bat kilat pthai kubor hadian melakut ke jelang pai ba ke balapan long hapo ke senong Senjuli nakaliang ba Malcolm umyam harengkat bat kinong ilam ke HSPDP ke Motion Road kila ong ba wemeli jongki syem la set kala Jongu Henry Uladep yakren nadu mensua ba namar ke Motion Road kadang de kedong ke barang sadien kumta kedon kam yu bu undon be hak sarkar khnang ba unla bonwanra kampon roi ha kedong kathan along ka batan pangsha kedon nut jungi kum ka parti barakoi ba thantam yakini ki armut MLA jungi bari Methodist Khar na kanika live sa Motion Road ba kunjuru ya iba sakler wadri na kateka mafat Praisan constituency Hakatu ke jingjia, hakaba ini kiseng halang. Ila lai ben leko pertamtam ngamkip nakan kodau. Dei namar baga jingsngau jag benri ko jongki. Ni nakan kodau ba kilasi baga kisin jam ko bakerki. Kram das ngau thu. Yate ga baki kile. Nyimtip lase ke dei ke influence jongne ke dei nakan daw jongki hisimet. Te nakaliang to ka parti HSPP. Mina kepat jur yakni ki yakni seng halang ibalale yang kamar prinsip tadi bekerja benriu ni sengapu aku tuga janmit apala don kani ke jingjia ka bakum kani barak oi kani kasi jantia ka jungi kala kiwin nilai di social media di komen kiba bonjat bon kam dikani ka panra itu jing ya pher hapleng ka jing ni sengau jan benriu hapleng wat hapleng ki para kasiro kanu ka dolong ka abasngau tak khamtame ya ke parti jungi mani iba wat ya ka office rekam kam de ka office party ndai ka private property ke jungu MLA jungi bari Methodist hangte helam kra habar ka don ka jing yang ding tu dinamar kata hang jing sha nakliang itu ka party nadu ka basdang bania je ka isu ke jungi ru kam tam ka masundut ke jungi constituency ke benang sadin tam mani ni jor ba party constituency po jong ka jela ka jungi Ladang ipai ke jiniar ke jongkaru, kali ke konstitusi ke bayatan, nadangin yat, nadangin pek nadu nasti, itang garu, ke ba markap pada East Garu Hills, maladang ipai satu seti tang mongpek, kabalai bordar ini ke kapat ke Ranikor, jongka Southwest Kasils, mat kamtam kijingek ke bun, bagi nongsong jongka ni ke konstitusi jini kimak kijingek, nadu kapat ke kia. Healthcare ngila manong lenti ki singking ki jungi iba bon ki jing don kam ki kumtan nagliang to ka parti ko jungi maging kintiu gani ka konstituensi ko jungi nadu ka sinjang ka beningkong ngila sim la rai malalingi poi sa katong to jungi job ni deban don bet bat kanungon ko sarkar ban form te ha shalom bagino ka sam to ka parti ru kis ngamun tu re kani nei daga jingle ka bakum kani ha to ka janmit gaban kunki win wat gino ka sam be e jungi ro man snau thu bakla maki kandidat di jungi kelas set kala kani kalong ka bamla ban priang lele UM tingi kuntu nama kata yakini kiseng di bala simbenta ban ki win ya jingmut jing perkhat jong pat khasi bayar ya jingmut jing perkhat jong di pat nong song jong ani ka dong ka than ke jungi ka pun ka hadu kata bangi kuntu nama kata yakini kiseng ba magdor ke deban panma khamtam yakini ki MLA ke ba kum ki pat ba ni sania ban pha ki ban chong nani ban lek ban saat nak minta jungi yang teh selong, manwanra ya keroi kapar nak minta jungi ni kidong mat than na sa din tu jungi, ini tentu iki bagi dewan panmap, mat hakajo kapor, nakaliang jungi kungkap kaparti baru koi, ni ai ya kapuram sekiru, kamtam aswa bangin penong election, badai kini kisenghi, kibal ai mensemi kepai bat jong konstituensi ke jungi, jong ni masundut, habagi wan hakiyau kihat, ya kon perta nak bantah kari berkecai penriu, niyok ya kapor. Hendai kat pentang pada kedonut ke jungi, makini ki juki senghi, ki aiding, ya ki baik bah, jangan digadong katang ke jungi, bahak tu kamit, wat ki bahiye ngasem, jong MLA, jungi bari Methodist, ki bahiye ngasem jong akum presiden, kila daiban pet ri, sikwe pat ki jaka, nama ni syaktin, kaya ke banjia ka bakum kata kepuar. Jadi mar kata kadau, nga kentu ki seng halang maro, manang ni sakmat, kum ki seng halang, habang halang, kata kamu ki daiban snotu, bagi kita bersim ke kam kanu kanu ke kam dengan bajai
om da ka pen tweet yakini pai ba nong sosno gini de hak ni ka por ringkat bat ini kiri urang ba ke ba song lang hani trai kisnga munjur pas ngawe ha ya kata ai ka ba ngakang penpau deng jong pi kum di press bat ki media hani ka por de ngai weru kham tham ni don kam ya kiseng balang kum ka parti ru ka ba yang halor kan nongrim to gari bat jai ban riu ka parti HSPDP ka bla seng nadu ki por men barim wat ke jala meglaya rum pat kampat long hakata ka por nadu khandai spa nri popra kani ka parti ti ke jungi ka wer igini ki seng halang ki ba bo ya ke isu joki nak banta gari bat ke jat bandriu bakin dan ka ba jinge trelang ka ba ne chan bat ni kum ka parti bat kumjuru bat ki MLA jong ka parti ke jungi ki ba yang halor kata kanong rim gari bat ke jat bandriu ka ba ke jungi ini ke MLA ke jungi kim sem na set kala yaki pat ba jong ki kim sem na set kala ki nong rim jong ka parti ki ne halor ka isu bat ka nong rim jong ka parti kim dai ki nong set kala handai ki dai tang ki nong ka san ya ka sarkar bat ka dai ke jing kono ka ba kla hadu kata-kata de halor kata ka jing ka kentir nga ai ku blai bi ba pen kanau yang akan ka por ba ki ne ki seng kim pen sai halor ka ni ka kentin ka ka jing mut ka joki ha ki ong ba ki ni ke MLA ki jungi ki dai ki nong set kala nga pen pau ha ka ni ka por ba halor ka ni ke jing pen pau jini ni snau thu ba ki pai ba dan iki nong kasan ka masun konsensi minum sim ya kara ka kum gani ya ka punjab buram namangi sim ya ka ba bha khamat ba ni bu sedin pat ya ka jing sneu dinginum le ka ba longkum kata ni pen pai ya ka jing sneu da ka jing bha ngawer ba nga tentu nga khoru ya ni sang mahlang ba ki dei ban pan ma mador ya ka ni jing le baklar jongki namar ba ki sim ya ka sinjam ka ba kirki adu kata-kata ba buat man paria ya kejai penriuru ngais iya di sosial media ngas ngau pangru donut halade manyu iba man kento umaram ulengam kata kamdei man create ya kata komunal lani ban create community lani ya ka religion bat kani ka political ngas ngau bakal kadei kawen ap neki benta kabami ha hangnu nuru